Ole when hi June sumni paruk sang ni sumni panga ani e buat sai tu MS collection Bongkon retailer number 4 B lalsan dami chu reason bo fai abuk diglawa wangin legal metrology department in Tuboy an siam sak Bongkon local council le mipuya tanga complain an dona wangin legal metrology department swan ni somni panga tharuk sang ni somni panga Bongkon retailer number 4 in mipui ni na reason bo fai an pek chwa chu abuk adikle diklaw an endik ani Quintal khatzela kezinga achanga kezi sari velin anbo fai bokhi atling lauti muchwa ania wangin legal metrology department chuan thubuai ansiam sak ani bi lalsandami hi tunaya mi puine na ration bu fai apek chwa abok diklau na zong zong chu pele vektura shatir ani G omna sontum ni somni panga jun sang ni somni panga Mizoram journalist association le director of information and public relations one jun ni somni panga sang ni somni panga khan IPR auditorium media workshop and what say workshop a hian Mizo language development board chairman swan Mizo chunga horop G omna chu sunin enle o inkara omtura ruahman ani thu asei G omna sun chan ti chanber chu computer le excel vela Mizo horopi indot dan adik thelo wang ani thu asei bok Mizo Language Development Board hi state sokarin dan mga din ni in Mizo tung chungchang thunei na sang tak nei ani a Mizo tunga siamrem ngai te tung chungchanga thu inchu te chingfel theitura din ani Mizo tung chungchang thunei na sang tak nei ni ma se ma anlak na MLDB hi an film khurvia wachul Mizo not pui rirusuk thek uluk taka thir chungin ramlet namtana chaber tur an ngai twa tur ani a horop omna son phei chu thilian tham lutuk ania wangin film khole zwala ngai G omna son chungchanga hian uluk taka ngai to a minol pui suk thlek thirtil atha a language development board in eng omna son atul ati chan hi chantling tak ani che MT uluk taka ngai to atul horop la nei ngai lo horop ne thar tu ni la chuan en dota NG da hi awm viawa ngai the ma se kumza chuang fe horop lo nei to kan nia wangle tuna kan mandan hi mizo mi puin an than nan to ania wangin eng omna hi sonkher achul lawa angai ve thei bok horop omna son tur hian enge son atulna ti te tuna horop omna awanga harsat na te horop omna sonin atha zong le ache zonga ngong anei tur te son ania wanga a hlok na le achangkai na jok tur te le harsat na om thei te uluk le zwala ngai twa atul Mizo tong soile zia eng hi tuna aomna awangin mizo ten harsatna kan to phalo ti achianga computer software chingkhat wanga son hi thildik le chhajok ani che MT hi apoimo Mizo language development board hian eng omna son antum hi uluk le zwalin ngai to se mizo mipui atam berin an pompui te haulo tor thluk na siam lo a himin arinom Mizowa a obi thar chule ZR lal than moya Mizo Language Development Board MLDB chuan kumza chuang kan lo man to Mizo a o chu siam that nga ya sha in ngun tak le chik taka an zir chian nuwa chaber tura an shiat an hmu chwale zir chwa ta kangin an ron siam tha in an ron her danglam ta chutianga Mizo a o an siam that po chu officialin an tlang zarta ni in alanga hetianga Mizo a o siam that le ti danglam hi Mizo mi pui tam zok ten kan shilo nge ni a kan nam tong thu le hla thleng ngong lian tak anei ni a apoi mo a in ngai ven a hlo lo riau mai hi nakin hnu zela apoi na lai tak ani theile ngai ven lo ngot the ani lo na lai tak ani ve loi si a chu wangin tun hi bengsika ngai to hun lai tak ani Mizo a obia omve reng amana tor omlem silo ji chu sapchunga ge tia kan lamrik horop ma sabera gi kan valamrik angchi a lamrik ani to don ani tin je po hi TV ZTV ji cinema kan ti horop ma saber ji kan lamrik dan angin lamrik tur ani to don boka bike minga CBG oma horop to bera ji omero mizo chunga Z kan lamrik angin kan lam lawa achunga kan soyang khi alamrik dan tur chu ani maye
mi pui an thumun fo theilo ti hla kha rilruwa alo langa thenkhat chuan kan tongin a hausak pha loi don ani hi pheicham kan mana ningotalom mole anti mai theilain thenkhat chuan thlarawa minhing tu kan missionary tikal tlanga pathianin min pek kumzanu fa kan lo man to ani a tuna siam danglam le no hi atul viau emoni le kan ti theibok midang ta na tongkam shat nuam lo le hoi hom tak mangin in ham chip chhauzel tiang upmiang ml db hi r larin zwala midam takin Mizo Language Development Board hi kan la shelo hle he board thar hi Mizoram Legislative Assembly in nisom thathum sangni somni pahni a lungrwal taka bil apa sawanga din ani nisom panga thathum sangni somni pahni a khan bil kha Mizoram lar sapin alo pumpui ta ka Vangin ek alo nita a nisomni pakwa thathum sangni somni pahni a khan Mizoram gazeta chutchua pwanzar ngal ani a Mizo Language Development Board Bill Assembly a pulut tu chu khati lai khan School Education Minister po lalchan damaral te ani a party tin MNF INC ZPM le BJP achangin he bill hi pass nge andu thu andon soiveka nialkal na omlavin march ni som sang ni somni pahnia lungrwal takin kha bill kha pass anita kumsang ni somni pahni me ni som pariata khan MLDB chairman Lailo Katan Sorkarin Dr. Lazir Moya Changte IAS School Education Secretary chu arwata MLDB office ata Mizoram Youth Commission in Anchwa Sanhlim MPSC office bula All India Service AIS Transit Accommodation Building number 2 MINECO Khatla a Pindan Pahni Mizoram Sokara GAD General Administration Department in Apmantir Tangala kumsang ni somni pahni Independence Day ma khan signboard tar anito kumsang ni somni pahni July ni som pasaria chairman Lailok ne na chungin MLDB chairman na chu kalalon ta a superintendent le secretary ne lovin thani ko office MLDB office superintendent Lailok chu khati laya SCDP Human Resource Development Board Vice Chairman Dr. L Thang Moya MLA PS Nilai PFL Lalun Moya ani September ni som paruk sang ni somni pahnia superintendent tak PK Vanlal Dikin atna ronzoma MLDP secretary Masaber chu pu Vanlal Chanpuya MCS sang ni som pathum batch in October ni som panga sang ni somni pahni khan atna aronzom tabok MLDB eka alandanin MLDB governing body tram khathi kumthum ania heta hian board chairman le secretary baka pakhatna Mizo Academy of Letter in IO pahni na Mizo Writers Association in IO pahni pathumna Mizoram University in IO pakhat arwat theya palina chairman in mi pahni arwat boka pangana ex officials chu MBSC president SCERT Director le Art and Culture Department Director te annia parukna hengba ka hian tum khat thut atan mi pahni ayatam lo chairman in asom theya tum ni MLDB governing body hi athu to a chunga MLDB chairman in co-opted member asom te chu Professor C. Valalshwaya Government Aizol College Ramthar North Aizol le Dr. R. Zauthanliana Assistant Professor Department of Education Mizoram University Aizol Electric Vengte Anni MLDP governing body chutma sakbera committee pathum siam ni photse ti in rel ania chungte chu grammar committee Glossary Committee le Research and Documentation Committee te anni governing body chutkhom tum ni na heng committee pathuma member te ruat anni a ruat na lekha kanthon chwa nuwa mi pahni in phatna anron thena anmun ruaka midang ruat fel le anni zui ngala heng committee te hi waikhat den an thu to a na an thok mol ta ani MLDB hian manmo takin thuthluk na siam zungzung atum lawa zo tong dik hum to le ti ma son to le atlu chetur venga vonghim zel turin theitop achwa zel ani MLDB secretary Masaber na chelai puwanal tran puye chu ni sompali thanga sang ni somni panga khan MPSC joint control of examination a son ani a
Secretary na po alawla muizer remti ani phota inga thakwa sangni somni palia ero chuan Mizoram Sarkar DPNAR chuan MPSC Joint Controller of Examination nachel chunga MLDP Secretary nachel kop RMT to lo na thu a chwale ta ka wangin ni sompahni thakwa sangni somni palia MLDP Secretary na lo chel lai lok tu pu lasang puya MSS Under Secretary School Education niena Charles Hlan ani donta ani Heroin Vangin kumsom Chhung Tang turin shem zonuna kolni ni somni paruk June sang ni somni panga scholarship fast track court chuan September ni somni pathum sang ni somni pathuma heroin gram zanga som pani hong somli pani kolwanga man Jalal Hussein Barbia kum somni paruk katan por pa 3 silchar chu thiamlo achantira nimin khan scholarship fast track court judge R vanlal ena chuan shemna ti chhuakin kumsom chung zela tang torle cheng noi khat choi turin ashema apoisa choi tur hi apelawni chuan atan belle angai don ani tomato chingtu ten harsatna antok tian soi zonuna kolni join somni paruk sangni somni panga saitwal district chung twal bungkhwa tomato chingtu te chuan khwarel chiatna ruatui tam lutukin an tomato tilongin ara sengtur engemuzat ati chiania soin anmangang hle tian soi tual bungkhwa hian aizonana tomato chingtu chung ko somthum vel omin tuna hian tomato hi Thar mekin antiral na tur anzong meka tomato ra shalna lama anbai thu soin manman zoka an shalve thei be sein tender choin an lilama changtu mimal an muzau si lo chu an mang an ti zol tu ani thu an soya aizol lama kezia cheng somthum panga vela pek na tur zon an tum thu an soibok Smuggling chumlo chatlawin akal ring ni somni panga tharuk sak ni somni panga khan kolosipa chanchin bumi te chuan phai sen tlo in kolosip borsa pen kolosip district home chunga barmalama changa ko walak lu khapna thupek a chhuwa ba ka ko wa ko dawna ko wa dalo tura thu chwa lo siam to chu zom a hlole hlolaute a muna kalin an endik phai sen godam pakhata chuan ko wa bek za somriat pasari vel alo oma anei tu nia shat pinu te phai sen soidanin heng foreign kuwa te hi ni somni pathum tharuk sang ni somni panga khan waireng te kuwa gonda na changa anronda ani thu asoya phailama phutlak tura loda ho ani thule phailama anre chungchanga inbiak remna om theiri lawawanga latang khang ani thu asoi tundin huna hian Burma changa Mizorama kuwa lo lu thi ala chol chuang lo ni in alanga waireng te a kuwa go down a hian Burma lama chang hian Kolosip district a lu thi ala om renga a boybui tu te hi an shul hlom hle a vai ho kuwa manga sumdong te hian Mizorama thil thi thei tak tak te an du du huna an biak po thei mai china wang hian thu nei tu sang jok te nen po insha thiam na thui tak a om ngei rin ani heti lai hian Burma kuwa ra phur motor hal tu te kha kumsang ni somni pali achang khan an bo duak thung political party pakhat block president te po thuk taka enroll ni a sei thom aring hle Donald Trump chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu achung thu ngai to a trial nei atul kherlo atia ngai dam dil ula trial nei tumna hi sut le ro u ati Trump ya hian bb chung thu ngai to atumna chu diklawa pu loya dikzoka la dumna mai mai which hand ang chau ani thu asoi Iran an che ne CIA Director John Ratcliffe chuan US in Iran nuclear siamna mun pathum asop chevek ti chungchanga inhial na ommek chu threlin Donald Trump asoi angein ferdo natansle Isfahan mun te hi US yan ati chimit vekti apwang ta a din tharle turin akumakom amomo ang ati Iran in nuclear nei atum hle Iran chuan nuclear ral thom siam atum hle ni a ngai thei turin a endik tu nuclear thunei tu ramsom thum panga Intelcom International Atomic Energy Agency IAEA atangin innu dona parlamenta bill an pasta a anram Supreme National Security Council in apompui nge an bese IAEA endik phak lawa anom to don ti Iran Foreign Minister chuan asoi ni sompahni anin bai nuwa Iran chuan an airspace chu an hongveta a Boruak Muanom Lamzonga Kalmek Anyawangin Iran Lama Khwalzindan po Huncha Einher Chanleto NATO Secretary General in US afak Nimin maya heka NATO meeting nei ania Middle East boy na hian soi a hlo hle a
Iran le Israel hi NATO member ram nilo ve ma se Israel ero NATO zolpui ram ani thung NATO Secretary General Mark Rutte chuan US Irana nuclear munpoimo pathuma bomfakna achak chak chu Iran Foreign Secretary chuan asoi zuina sale Iran anlom lo Israel Moseten Lotling Aninti Israel spy Chuan Vor Moses Spy Agency Director David Bernier Chuan Israelin Iran Abaya Alotlin Natsu Anlaura Manlok Aya Nasale Lok Fe Anithu Asoya Iran Laka Israel Ven Him Natur Konga Thuile Thuk Takin Masonna kan nei pha ani ti in ni sompatni indona ansorzia asoi CNN reporter Banphut US President Donald Trump chuan CNN thunei tu te chu an correspondent Natasha Bertrand chu ben turin thu sociala azyak le ta mia mai Trump chuan Natasha hian fake news apuang zar ti in US in Iran nuclear mun thuma achut chimi vek chu chemang lo le tharei lo te a din thar le thei ani ti a CNN na dota report awangin ban turin ati a uichau angin pairo u ati hial Trump hian Natasha hian ataka ralbe tu de din mun shelo le zalavin camera phena khovel mua dot a reporta hei hi ram mangai tu pilot te zalona ni fire Natasha atipop mai Iran uranium thitfim kezizali khonge US in Iran nuclear munthuma baima hian nuclear siamna ta na an thitfim an di chakmek uranium kezizali chu lakbo ania US le IAEA po in awm na hi an chazuilo enriched uranium kezizali hian nuclear bomb somlai asiam theini in an sui UN nuclear agency Rafael Grossi chuan IAEA hian Iranin andana hi an chui zui hlei theitla to lawa abau emo an thukru kan tilo antia US chuan Iran nena inbiak na chingfil an be sei thung Francine inbiak na bok an ngai poimo France President Macron chuan tuna Israel Iran inka hai hi adir thong ri hle thu asoya France President chuan Iran nuclear inbiak na hi Iran US le European Union ten an nei chunsom the nge le nana malak angai thu asoi Israel in Gaza abengal Israel hian Iran nena inbe aso rwal hian Gaza Strip lam abe vere ngala Palestinian somruk pariat vel atilum aid workers antitel nol ni in report ani Turkey President Erdogan chuan Israel in Gaza abeile chuan Hrem na atwan tling thei lawang ati Mizorama oil thit film na alo thleng taruk mai Congress le MNF funlaya kutna thuk tu te anlo chintir tung le oil palm an shalna an ngai to sakle thi silo chu a shalna konga an har satna to chin chu ZPM Sarkar CM pu laldu makai shoi Sarkar kalphung thar chuan tungle oil palm shiak herna tur refinery khol aron chop chok tarup mai avalomom em ti chuan kutna thok tu ten leirem an rabe theidon ta so thing hero na khol lian aron chop chok rup to boxi na thok pe de tan chuan in tawdel na hun aron in her chak ve don ta hiti ani chuan kan CM pu laldu oman lo soi lok kha Anwaya omlavin asunga kanom to anga amei nilavin alu kan ni to anga puk tu nilavin puk tir tu kan ni to ang ati chu athling dik ngei done mau sha kherna kan nei huna phe chuan tlongdung turial dung madung le dangte mau sha kan her anga kan chombok anga kan hobok don ani ole khati zong kha MS collection atanga kan ron ti chwa thei te chu ani e